Ki te kore ngā kaiako Māori me ngā kaiako kura kaupapa e hopu ake i ngā hangarau o te wā hei rauemi whakaako mā rātou, ka taka whakamuri ngā tauira Māori i e rā atu tauira. Ko tahi mano rimarau ngā kaiako i rā poi atu ki te hui YouLearn i Tāmaki Makaurau. I reira hoki a pōtaka Maipi. Ko te ao hangarau, ko te ao toi kei konei e tatari ana ki ngā ringa Māori. Me rata a tātou kaiako. I te mea kua hau ke atu a tātou tamariki. Wai ana katoa tātou tamariki ki nei tapu-tapu. Ko tō mātou ki ake uero atu ki a tātou kaiako. He taonga, he tani whara nei nei tapu-tapu. Nā mai te whakaro pēnei nā he tani wha. Kei tau kati ngā whakoranga mua tātou tamariki. Eira kore tā mātou uero atu ki te hunga kaiako. Me waia, me ako. E ko tahi mano e rimarau ngā kaiako no te motu i tai mai ki Tāmaki Makaurau. Hoi, he toru ngā kaiako Māori. Kei ako tonu iara, ka puta mai nā mea hau, ahako e iti, ahako e roa. Hoi mō ngā kaiako Māori i tai mai ka ruku ki roto i te hohonutanga o ngā matapaki a ngā mātanga mātauranga hangarau nei. We're teaching our students for tomorrow to be, they're going to be our ministers, our prime ministers, our teachers. So we need to actually jump on board and make sure that we've got all those available to our students. Ko whare hoka wano te upoko o te wahanga Māori, hoia kei te whāriki ngā kaupapa Māori hangarau ki te Maria. Ko ngā tikanga, ko ngā uaratanga, ko ngā matāpono o tātou te Māori, hangai tonu ana i a tātou e mahi nei ki ronga i te purangi. Me ki inei mea pera i te manaaki, i te mahi tahi, te aroha, e nā mea haere tonu ana i a tātou e mahi ana, mōhio tēnei e tahi o ngā tūkinotanga ki ronga i purangi. Ko te tau tuarima tēnei, ka piki ake te nama o ngā kaiako Māori. Pōtaka Maipi, Te Karere.